Viš ovdje ima ovo, to su od kamena napravo. Mermer. I ovdje možda platiš. Orka. Kako je to bezbjedno, znači tamo je ograda, ne može priđeš tamo i onda ideš ovdje. Ima i lift s one strane. No samo ne ide ja liftu. Treba malo vježbe. Koliko stepenica ima? Dok sam se zajedno na prvi vidio, kad sam napravio, pa sam malo dobro desio. Bio vozio stano. Jel sad snima i zvuk ili? Da. Evo tu je lift. Ne može liftom sići. I iznad nas čamac ovaj. Ja, čamac je gore. Da imamo lift. Vidio kako brzo otišao. Lift. Vole stepenicu. Rekao. A 15 minuta da ide svaki. 3 km. Ovo je 3 km do ostrva. To je vrlo zanimljivo. To može ovako izgledati. Ove su auta, samo se čekaju gore. Aviončić. Ovdje su mnogo duži vozovi nego kod nas. Evo stižemo, pa zato se napravio taj prelaz da može, jer on je preko 100 vagona. Dvije lokomotive naprijed. Dvije vozove. A naravno ima pozadnje, ja. To su neke umjetničke, kako se zgravirao, neke, to duboko izgravirao, sve indijanske stvari tu. Planina. Fino se vidi ovo iznad, kad mogu da zoomiraš. Pa ne znam učinu. Planina iznad oblaka. Vidi tamo druga planina u oblacima. Sad ću trajati da dođe još malo. Sad više ovo, to više auta kako su parkirane. Nema veseli boja više ko prije. Da. Znači kako to sve, crna, bijela, tamne, neke boje sive.
prije 80-ih je bila žuta, crvena. Evo ovdje imam fin pogled. To čurne. To je stepenica baš puno. Ne može bolje vježba od ove. I što je ono naše Č. Da. Može tako izgovara, ovako da. Pa znaš da su ovdje u većini iz Like tam kad su došli davno nekad. A da, oni su onome... E viš kako su tu bili. Ingede 850. Šta je ovo ovako? Malo zamali. Sunce. Znači neko roni tu. Evo se vidi na planinama radi. Možda se vidi, možda ne. Evo tamo planine se ne vidi. Se vidi trajekt. Jedno galebovo. Koliko veliko drvo. Da. Ima tu drveća puno sviđa. Ne, ovo je stari onaj trajekt. Ovaj drugi je nov. Kako je srđao. Ima planina, skoro se oblaci pokrio se. Malo snimim ovaj. Skoči neka velika ptica. Još ove tu ptice kako su ljudi. Njega vidiš što leti galeb. Pa nije ovo galeb, koja je ovo ptica? Evo će izađe ponovo. Samo izađe tu za sekundu i ode. Evo ptica. Jesi vidio foku, nisi? Ne. Ko je ono, Aljaska? Je to novi neki? Ne znam koje su one ptice tamo, one crne. One crne ptice, nam pojmo šta je ono. Da.
Samo su tu. Samo i tu možda vidiš. I kakav je? Ovdje kada je vatromet ona bio. Kakva voda čista ovo. Kad će neko misliti da sam dole skočio. Zanimljivo. Ovako je. A i ova voda topla se. Treba samo par sati da se ugriješ. Evo ti ovdje bliže. Ovo je Galeb. To je Galeb. Galeb. Mladi, on su tako svi. Su mladi. Kako zanimljivo. Kako ovo lijepo. Pa možemo ući i tamo da posjetimo, jel? Imamo i poklona svetionike, ja volim da tamo radim na prekidač, palim kasu. Viš tu imaš ove kornjače. Evo sam par videa o svetionicima. Da, jako su zanimljivo. To je nekad bilo ono... Ne, vodi da sam na nekom ostrovu tako na tom svetiniku. Mjesec dana odu tamo i... Evo. Uleti mi u usta taj mentol. Sjetili smo previše blizu. Pogledaj kako. Ovdje su... Na suvo gustu, nije su... Evo ti avion. Tamo ima stari brodova. Gdje? Tamo, S druge strane? gore gdje je sunce na ovom dijelu. Opet je neki voz. Kako je postalo ovo čudno, sad svak snima i svak gleda, više niko ne može da uživa u stvarima. Ptice. Nema ovako na dva sprata da digne. Stave vagone na dva. Pa ne, ovo su dugi ovi o 100. Znači koliko je, nikad proći. Kako ovo lijepo imaš da se sakriješ. Neke male roštilje. Viš ovo, ja mislim da se može iznajmi ovamo da budeš. Da, napriš. Park. Da, opet vamo ćemo.
Kakve su ovo sove, šta je? Ovo je sve što ovo ima u ovoj šumici, može da se vidi. Si ja napravi brzi voz. Evo viš i ovdje, nemaš toliko veselih boja auta, sve. Viš ti koliko je to rijeke auta. Još ima tamo da mogu uzeti čips, sode. Ću vam na... Tamo gdje pješke možda ideš. Tamo. Da se vide one planine bolje, ne? Mislim da idu gore nasprat auta i onda idu ovamo. Ovaj je novi trakt, vidi se da je farba friška, vidiš. Nema ani mrđe. Hoćemo u pola. Viš kako ona pliva tamo, i ona uvijek ide od ovog tamo doka do onog doka ide skroz. Ide skroz do trajekta i nazad. Sama bude. Ja kad idem sam moja prijateljstva. Može ova... Ej ti imaš ono za kino na dijelu. Pa dobro, ono... U mene je ono kačke rukava. Ja to zovem gaći na rukave, pošto nema kačke rukava i idem da kao šort. Ovo je to. Ne znam šta te pola koliko ne pomaže kad nema nešto drugo. Možda ovo joj ko će pomoći. Koliko je to drvo, da. Ne, ona pliva dobro, ona to su jake struje tu.
vuče. Možda, druge strane, možda imamo drugi strane. Ne, nemaš kako da struje ide, ovako ide pa ide se vraća tamo, pa sve tako ono. Ono cik cak. Ja kad plivam, znam da me zna dole noge vuče ovamo, a gornji dio tijela ide na drugu stranu. Da spusti. Ona moja prijateljica, ona bude tu do mene, ona ode tamo, a ja ovamo. Još koliko? Daske tu. Krasno. A ovdje traži. Ne znam, to dosta snimanja. Nešto jede. Ovo neka gljiva jestiva izgleda. A? A sve su jestive, neke samo jedan put, jel? Da.